لا لا تعال تعال ها ingaruka z'intambara hagati y'ibihugu bibiri bikomeye biri kwisurana mu ntambara igomba guhuza ibihugu biri kugira ingaruka kw'isi ngari iruta ingaruka yatewe n'intambara ya mbere cyangwa se intambara ya kabiri y'isi. Turi live ku butaka bwa Palestina nahatangiye kugabwa ibitero simusiga biri koherezwa n'igisirikare gikomeye, igisirikare cya Israel cyangwa se igisirikare cya Israel. Hari hashize amasaha makeya bagabweho igitero na Hamas, igitero cyanaje guhitana umubare munini w'abaturage ba Israel ndetse kiza kugwamwa n'umukoloneli ukomeye ku butaka bwa Israel. Live twamaze kwinjira mu muriro rwagati uko biri kugenda. Inyubako ndende cyangwa se izizwi nka tawa zirimo amaofisi atandukanye zitiwemo n'abaturage ziri kwisekura hasi zikaba umuyonga, ahigeze kuba inzu rwose ku buryo kuhatambuka bigoranye. Aka kanya ushobora kuhaca wikinagirira cyangwa se utambuka. Israel yatangiye kugira umuyonga aka gace ka Gaza. Israel yatangiye kugira umuyonga aka gace ka Palestina. Urukuta rwatandukanyaga ibihugu na rurwa rwamaze gushyirwa hasi. Ngwaye ikaze muri isi y'umuriro, ngwaye ikaze muri isi ishaka kurimburwa n'ikiremwa muntu imbona nkubone. Amahanga arembera ariko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi cyangwa se ububasha n'abuke bwo guhosha amakimbirane ari kuvuka hagati y'ibihugu hirya no hino. N'ubundi twari tukibereye mu ntambara y'urudaca ihano hafi y'ubutaka bw'u Rwanda, ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo ariho honyine. Ku butaka bwa Afurika byarakomeye, muri za Mali, muri za Burkina Faso, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, ibintu byaradogereye. Muri Afurika naho ubwo bari kurimburana. Ariko kera twajyaga tuvuga yuko ari uyu mugabane wa Afurika ngo waba waravumwe n'ibijyanye n'intambara, ariko ntabwo ariko biri. Hirya no hino ku isi ntawe ukikira kabiri. Isi rwose biragaragara yuko ikiremwa muntu kirasa n'icyayihaze. Amakimbirane utamenya inkomoko yabyo, kurwanira ubutegetsi n'ibindi bitandukanye, ubukungu ndetse n'impamvu za politike, ikiremwa muntu cyararakaye kurusha iminsi yatambutse. Ngwaye ikaze kuri Kigali Yose. Turi kumwe kuri ubu butaka bw'i Betelehemu, ubutaka ubundi bakunda kuvuga yuko ngo ari ubutaka bwakabaye ubutaka butagatifu, ariko rwose ku rundi ruhande iyo ucishije mu ijisho ushobora kugira ngo n'ubutaka ahubwo bwavumwe bitewe n'uburyo bukunda kwisanga mu ntambara z'urudaca kandi z'igihe kinini cyane. Igihe warigeze wezaho wakura muganga gakondo nyawe wijya kure kuzana igisubizo kirambye. Hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose, tugaruza ibyibwe, dutanga umuti uvura inyatsi, dufite umuti uzana igikundiro, umuti wirukana ibisambo, ndetse tuvura n'amahumane. Si ibyo gusa kandi duhumanura ibibanza, dutanga ubutunzi, dutanga viza, tuvura igifu, tuvura impyiko, dutanga umuti wo guca imyeyo, ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango. Dutanga uruhereko, dufite umuti wo kweza umurima, turatsirika. Ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira, iyo tubikoze naho waba uri hose. Hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo, turabafasha. Dufite n'umuti w'amavangingo bigendana, mugabo akishima ubuzima bugakomeza mukenjoyinga neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri. Vugisha mugabo cyangwa wandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose, tugaruza ibyibwe, dutanga umuti uvura inyatsi, dufite umuti uzana igikundiro, umuti wirukana ibisambo, ndetse tuvura n'amahumane. Umunsi wa kabiri w'icuraburindi ku butaka bwa Israel wakeye. Ni mu gitondo izuba riri kuva nk'uko bisanzwe. Abasirikari barakaye, ibifaru byuzuye mu muhanda ndetse birimo n'amabisi yuzuyemo abasirikari bagomba kujya gukoresha ibifaru. Bari kugenda berekeza mu gace ka Gaza aho bagiye kwihaniza cyangwa se gutanga isomo rya gisirikare ku mwanzi. Nyuma yaho rero kuva ku wa gatandatu ku isaha 12:30 za mu gitondo, mu buryo butunguranye umutwe wa Hamas n'uwo mu gace ka Gaza wagabye igitero ku butaka bwa Israel, ukinjira mu baturage nta muntu n'uyu n'umwe wari ubizi, ukarasa ibisasu birenga ibihumbi 5 ku butaka bw'iki gihugu cya Israel. Ni igitero rero cyageze mu bice bitandukanye by'iki gihugu uhereye mu majyepfo ya Israel. Urusaku rw'amasasu yumvikanye mu bice byegereye Gaza. Ahangaha ni mu duce tw'ubutayu tuzwi nka Negev ndetse no mu mujyi wa Tel Aviv. Mu masaha y'igitondo rwose ibintu byari bimeze nabi. Abarwanyi ba Hamas rero binjiye muri Israel batangira kurasa abaturage, bashimuta abagore ndetse n'abari mu duce tumwe na tumwe. Bashimusemo abasirikari barabambukana barabatwara. Kugeza ubu rero harabarurwa abaturage barenga 320 bamaze guhitanwa n'iki gitero, mu gihe abandi basaga 1800 bakomeretse kandi ku buryo bukomeye rwose. Ngo biravuga yuko umubare ushobora kugenda wiyongera wabahitanwe n'iki gitero cyagabwe n'aba bantu bari bavuye ku butaka bwa Gaza. Israel rero yahise yitangaza yuko igomba kwirwanaho
ikarinda ubusugire bw'igihugu cyabo kandi kinjira mu ntambara ku buryo bweruye. Yatangije rero ibitero kuri Hamas, ni ibitero simusiga byahawe akazina ka Swords of Iron. Ibi ni ibitero bigamije kwirwanaho ndetse no gusinsura uyu mutwe rwose ngo bakaba bakongera bakawuzimya. Iki gitero rero cyagabwe hashize umunsi umwe gusa hazirikanywe isabukuru y'imyaka igera kuri 50 muri Isiraheli habaye intambara nk'iya Yom Kippur niyo ahagana mu 1973 ubwo ingabo za Isiraheli zatungurwaga mu buryo nk'ubu n'iza Siriya hamwe n'iza Misiri. Ubwo bino bihugu byumvaga yuko Isiraheli itari bubashe kwirwanaho ku munsi w'ikiruhuko cyane yuko hari mu kwezi kwa Ramadani. Isiraheli rero yabashije kwirwanaho rwose mu gihe cy'iminsi 10 yose itsinda ndetse uru rugamba rwari rukabije cyane. Nyuma yo gutungurana rero ikarasa ingabo za Misiri ikoresheje intwaro zo mu kirere, gusa abasirikare barenga 2656 ba Isiraheli baguye muri iki gitero kubera yuko byasa nkaho nta bundi buryo na bukeya bwari buhari kuko babihagarika. Uko byifashe rero kugeza ubu ngubu basaga 650 bamaze gupfa ku mpande zombi zirigurira muri iyi mirwano. Igisirikare cya Isiraheli cyatangaje yuko umubare w'abaturage ba Isiraheli bamaze guhitoranwa n'iki gitero uri kukabakaba 350 guhera mu rukirera rwo kuri uyu wa gatandatu. Mu kandi rero Minisiteri y'Ubuzima ya Palestina yo yatangaje yuko abantu bayo bagera kuri 313 aribo bamaze gupfa kugeza isaa 6 za Kigali kuri iki cyumweru. Abakomeretse rero ku ruhande rwa Palestina barasaga 1990. Abasirikari bari kugaragara bagenda baca hejuru y'imirambo yahitanwe n'ibi bitero cyangwa se n'ibi bisasu byagiye byisekura ku butaka kuri buri ruhande. Ku isaha y'isasta zuzuye umutwe wa Hamas watangaje yuko warashe ibisasu 100 kuri iki cyumweru rwose mu mujyi wa Sideroti uyu uri mu majyepfo y'iki gihugu cya Isiraheli. Inzego z'ubutabazi za Isiraheli zatangaje yuko hari umuntu umwe wakomeretse bikabije cyane kubera ibi bisasu byaje bikisekura kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Isiraheli. Ahagana ku isaha y'isa 3:50 igisirikare cya Isiraheli kizwi nka IDF cyatangaje yuko kiri kwifashisha indege z'intambara mu kurasa ku nyubako y'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi muri Hamas kuri ubu butaka bwa Gaza. Umutwe wa Hezbollah ubarizwa muri Libani wagabye ibitero kuri Isiraheli uhereye mu majyaruguru uvuga ko wifatanyije na Hamas. Ingabo za Isiraheli zihimuye rero zirasa ibisasu bitewe na drone ku birindiro bya Hezbollah. Benshi bahise batikira. Abarwanyi rero ba Hamas bagaragaye bari mu mihanda bishimira yuko bashimuse abaturage ba Isiraheli. Bahise rero babazengurutse mu mijyi itandukanye kuri ubu butaka bwa Gaza. Isiraheli rero yatangije ibitero simusiga kuri uyu mutwe wa Hamas. Ingabo za Isiraheli zatangiye kugaba ibitero bikomeye muri Gaza ahantu hose hari ibirindiro bya Hamas. Amashusho yashyizwe hanze agaragaza inyubako zisenywa n'ibisasu by'indege ku manywa y'ihangu ku Rwanda rwose kuri uyu wa gatandatu. Hari amashusho yashyizwe hanze y'umunyamakuru wa Al Jazeera uri muri Gaza ari kuri televiziyo imbona nkubone rwose. Ingabo za Isiraheli zisenya Palestina Tower y'umuturirwa muremure wari uri kuri ubu butaka bwa Gaza bawurindimurira hasi. Inyubako rero yagaragaraga inyuma ye yose yisuka hasi irindimuka ibumuyonga. Reka dukomeze kugenda kugira ku isaha isa 1:30 magingo ya umutwe wa Hamas uracyohereza ibisasu muri Isiraheli biturutse hirya no hino mu bice bitandukanye. Hamwe muharashwe rero mu masaha y'igitondo ni hafi y'imirima y'ubuhinzi ya Sheba ndetse no ku musozi wa Kifari Shuba Hills aha ni mu majyaruguru ya Isiraheli. Hamas rero yarashe ikoresheje intwaro zo mu kirere nayo. Igisirikare rero cyaramutse kiburira abaturage baturiye Gaza kibabwira yuko bagomba kuba maso kubera yuko ibitero bishobora gukaza umurego aho abaturage bituriye rwose ngo ibintu bikaba nabi cyane. Mu masaha rero y'igitondo ingabo za Isiraheli zigaruriye uduce tumwe na tumwe mu majyepfo y'igihugu ndetse zinabohora abaturage bari bafashwe bugwate nko mu gace ka Ofakim. Ibyihebe byari bihari byishwe byamburwa ndetse n'abaturage byari byafashe bugwate cyangwa se byari byatwaye nk'imbohe. Ingabo za Isiraheli kandi zisubije sitasiyo ya Paris ya Steroti yari yafashwe n'umutwe wa Hamas zica ibyihebe 10 byari byayiguse cyangwa se
byari byayibohoje yose. Nyuma y'iki gitero rero Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yatangaje yuko igihugu cyinjiye mu ntambara ku buryo bweruye. N'ubwa mbere rero mu myaka igera kuri 50 Isirael itangaje yuko yinjiye mu ntambara byeruye, nubwo hari ibitero bya hato na hato byakomezaga kugenda bigabwa bivuye kuri ubu butaka bwa Isirael. Yavuze yuko umutwe wa Hamas ugomba kwishyura ibyo wakoze byose byanga byakunda. Yahise ahamagaza inama y'umutekano y'igitaraganya yo kwiga ku cyakorwa amaguru mashya. Mu byibanziriro nuko kahise hongerwa umubare w'abasirikare mu majyepfo y'igihugu, aho uyu mutwe wari wigabije cyane kugira ngo abaturage baho badakomeza guhura n'isanganya riva kuri ibi bitero. Ikindi kimejwemo no gusenya ibirindiro bya Hamas aho biri hose n'iby'ingabo za Palestina bakabigira umuyonga. Mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu, Netanyahu Benjamin yagize ati ibyabaye uyu munsi ntibyigeze bibaho muri Isirael ni na rimwe. Tuzihorera ku byabaye kuri uyu munsi wirabura kuri ubutaka bwa Isirael. Yakomeje agira ati Isirael izagera mu gace kose Hamas yihishemo. Ndabwira abaturage bo muri Gaza kuva muri utwo duce aka kanya rwose bagahunga bakarengera ubuzima bwabo. Ngibi ibiri kubera kuri uyu mugabane w'Uburayi, ngibi ibiri kugaragara ku isi y'aka kanya hirya no hino, aho ibitwaro byagiye bicurwa mu bihe bitandukanye byatangiye kugenda bihabwa agaciro, byivugana imbaga nini bitana amaraso y'ikiremwa muntu kitazi impamvu. Intambara ziri kugenda ziba kuri buri ruhande. Ndagushimiye gukomeza kubana natwe makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Andi makuru nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira. Turabakunda.